Kardom Milisam Sondero Lapen pinang with talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State pinang with 489 episode lo lasi 489 episode lo mga chitong dun ili bisni po pinang with bahini pinalis dun ili dun kangi bangke akhai sarjay kathar retired IAS officer alang pandame pinang with the top star ki phateng pen alang li na chitong dun po alang panteng ko Lapen adun dun tulan alang li ge sangpirita kam sapi alang li women wing along secretary lo masih alang le pandame ningwe ki phateng pen ang chitong no por alang pandateng ko lo Kardong masih pinengwe 489 episode ke choglong mate lamang so talk show long itum just semen ke chathan monji la lain lo elitum administration la himpe plak vi plak bom to ko la pen ame thang sai cheklem pe me pen apot itum ratatun kisum na so puthak se itum aprang 6 thang bom po lapen la sopi nitum penal code lapen la sopi CRPC lai chithan bonji lapen secret killings lapen omrok so ka ka chithan bonji as non pepram jet pen thi hack pen than bon pe po ne sa panja po pi pon po lasi ilitum thana dam lo klo dang te kopine akisung do ko klo dang te ilitum hada FIR pilam da first information report lo FIR ke hada officer in charge atum loji hala tum along se litum upi ma kisung alam che thanam si ba komane nam theng ko pato patap mane thudikan palut palat komane aptikan pachok pachak lasam to koklo tante hada kisung alam litum che thanam ko lasila sote mate police atum ke claim na yateng kam claim kita diti plak bi plak bom to kokati lasi di Assam Police Act 2007 aningkan ka penchong la Kirui pontu labang so section 47 along kopi sigi tokma nonile aprangsi sarjay atharban se por pi ponpo klardak pen lapen ladak di Assam Police Act along abang kala hello police atum kupuson si ame thang duty claim mo ki claim ko nanjima rat akan kupuson si kang hon ko nanjima ki deal nanjima laso putha klardak pen ladak ko kondo asin non itum sar nale thot lamtia ju potna Kardong labang so kitab la solong Aron ke thom do da public gambling udo Assam Game and Abetting Act 1970 udo lapen Assam Police Act 2007 la Assam Police Act 2007 Mane surihini ratroksian ingkan Assam government atum police atum kopuson si ke claim na ima u rat atum apan kopuson si ke rap lapen kang hondu na ima lapen ame thanga duty kopuson si claim na ima u ladak ke tok do la sila so lambang nang litum akitab che namret tame adorabang Aron Kethom Aron dakdo la Kethom Aron angbong apan pen akita ke pakwet lo apoisa bang ador bang ke harui sira proxy ke rapho nililong ta akopi kopi free bak obak dolan di pubete dolone avene pudekte dalage kado veta la so lo bang chini nai ka chini nai ya thela pohelo the role and functions of the police budaka talk to role function duties and responsibilities of the police chapter 4 along sige talk to dakipu the role and functions of the police shall broadly be to uphold and enforce the law impartially mane Job hanta plak vi plak wong we pin pen Aron ating kam claim nai police to protect life liberty public atum a life a pran rai nangji lapen latum public atum aning ke hang ating pen law ating pen
kam papi claim long nang ji pu akam claim nai la pen public atu ahom poti ke do an rai pinang ji la pen public atu munit atu ke claim nang a rights ajak kong Aron ating pen ko pipi ajak kong ma alang litung gedu la so ajak kong pa ki claim long nang i police tum lo ke rap do nang ko la pen dignity of the members of the public munit atu duk krup tame arloso tame pinso tame planchen tame osomar tame alang litung aman munit ahisap pen munit pu munit pu pen munit atu ko son si aman ke long na ima ala so aman pulis atu rap dun si papelong vek nai pulis dun bang inject turong lapo bang kali lo pulis dun si ke rap dun nanang ko omanne panjong si omanne akapre atu kang cek ke dong sit akam ke claim pulote dong sit ri inject ri pu dun nang ko pulis atu lahelo apen be along pulo promote and preserve public order rat atu mangbong mesen pen jokta pape do tek nangi pape chu tek nangi pachu claim tek nangi public angbong rat angbong mesen je chok je ting je thong je chok je theng jing ton jing thi abe pin pen ke do tek nangi ilitum rat angbong ajak atu lang muncul atu ahut put pen itu arjulong nang teng rok jadi kuku lason papi pulong le der nai teng rok taun eji amonita ametang ga arita sing lok tu yeme ni seta son ini liam mata arjudun long ol gari solai po gari mesen atu lang hoi atu lo te ala bang kopinya gari pek tek anda nan teng rok jadi kur kaningye ni dita arjudun long la son da paningye long le der ni pulis atu la bang khang nu teknik la pen to protect internal security to prevent and control terrorist activities breach of communal harmony militant activities and other situations affecting internal security. Itum wrong arlo, itum adet arlo. Kijok van pen jok ta kindulong gia pan. Arlo kido tu kapavedet tegia pan. La pen lahin akayang bom. Kacelang un kam. Beklem long ledet gia pan. La pen Hile ke ot, risim ke ot risim kang tang ke ot ra. Munit tumhan kapapiri, lason kape claim long ledet tia pan. Pulis atum la ke claim vek nang jik. La pen ke dia bang pulo to protect public properties including roads, railways, bridges, vital installations and establishment, etc., against acts of vandalism, violence, or any kind of attack. Property, public property, pulote tovar talo, public bus talo, dolong talo, langkijun PHE langkijun plane talo. Lai hui an electric post talo ba ason an la public property lo lai hui ka phalang holong le det ya phan la police atum claim vek nangi to prevent ako ia bangge to prevent crimes and reduce the opportunities for the commission of crimes through their own preventive action
and measures, as well as by aiding and cooperating with other relevant agencies in implementing due measures for prevention of crimes. Crime pula ta kai no son an. Munit heno po la phan theng bare nai po lam ngali. Munit heno po theng bare nai po bang bu pe det ra. Police atum phan cherap ra la phan son nep nang ni ku bang ke chok ji. Police tum la serap don ngai pa pe theng long len den heno da ka munit phan sita. Ain Aron na ting man si kapabisa account si claim nai. Kapen nep account si claim nai. Lagi police atum account. Pen F abang pulo labangge so that alam lo to accurately register all complaints brought to them by a complainant or his representatives in person or received by post, email or other means and take prompt follow-up action thereon after duly acknowledging the receipt of the complaint. Itong police along complaint pidang lote ilitum ase pendame emithan dam plotame telephone pendame email pendame post pendame Jat pensatame emithan dam tame anut kaprek alar le dam setame pulis abang la deng ve nangji. Mane la dak lasan sa di ho si question ar jun der ko non son wrong malom ke kichari ka be tum sigom muna kapot thana la dam hai la pen dam chi sita ko kala ngabe po di hala pulis atum mangali jangeriti FIR bang register deriti kidam dang lason si ladak bifu lurlang so thana long dai holo FIR ki pidam hola tumda register dun dekati la sela tumo phan ladak isia question do nagar du yo Leonidas inhi bens nagar du sar police aphan chok chete FIR pite mo action ke en ke komad lo lapen aphi ko son lo mo la tum ke PSC dover ke ini tum kosong lo progress jelang dam poke jelang dam hai po mane suppose osi jong si case na neng donde dia pulo tang la so si pan kona lo keng pidam po number 1 la pen la so osi pan ki claim chok se dia pen apot halai tum complaint ki pidam lo ko ang si follow up edi par sudam kosong si tum ka chini te po la salam se na la ke dak ke pulo FIR ke pivek nang po la pen police tum deng vek nai yong si deng de pulo tante la so alar nang litung ke tok pen thame jasmeni ke tok nang yi tu pete office ke record of identity po jo tok nang yi tok pen DC pan pidam den nang po dai lo DC bangke lagi nang deng dun dek galang lagi jo ka DC sita lagi claim delo bongo sena DC tu ke deng de titik la tu ga ho bongo sena DC ke da kar bi long ta deng de titik la pen ke half long da deng de batai si ke deng de dia pan bol il ala bongo sena pina apa sita bongo sena apan sita itu pidam nang po a kopi jawan nang po a receipt running for Dakipu duly acknowledging the receipt of the complaint. Alake section 47 day Assam Police Act 2007 section 47 F along F a clause along get dog do ala Leonidas inghi po ha Leonidas inghi Leonidas inghi alang lipan seta eli than nang po nang Charlie do ignon a copy na ite nili long pen ipak nang chunam dia si takchok lake dake tok la po hello lake receipt nang pidu nang ka receipt pulo de itu
jat asiti le pon seta pak ni pon nampo epak abang epi te kan nampo epak along abang ke a kopi long lu pura sohi nang pacepi do nampo kopi receipt punya ke punai ke halatum DC sita bang ADC sita komanne alang kami claim bang PA sita me secretary sita me sohi nang ke pidon po DC dowe nai puali ADC sita me SDO pan sita me pide kang nang po SDO buka Johnson ke SDO pan me pide kang nang po but receipt ke wan ke la po hello receipt pura mahu from nang ne ko pia receipt le loma de kan bi tu nge tek de po ko pia receipt le loma pu le po jo la son na receipt pu la hello copy hini ponu amat isia bang pide kang no ijat le lo apa isi vera copy no isia bang ke topo isia bang Xerox copy si tameno ponon hala dakle a copy long lo pura nang pasohido no nang pasohido no long a tarik petok vek nian ta a tarik petok vek nang po lagi sil bang do tame avitame dolo te sil ke dolo te meong chakla lake pas lake section 47 F a clause along si clause F along si dolo lake important pikalam lo arni sihat ta dak manja pulis tumta deng de amat hala a party ka pre ki pidam chu ho to banga ako deng tu de dia la puya athema la pulis tum poisa chulo la puya poisa chu en po arni si manja sol ke poisa chu en lo la puya bang hala ke plang atum lo hala tum bang poisa pi u lo ma chu en lo ama si ai ha atum ki pidam atum bangen deng tu theder lo hala kacing kino atum bang ki pidam bangen deng tu la pasi vi tu lo pulis tu lai la pulis pusita itu mason hat kamunni sai sel gante akha la si det ke muni da tum mesen lo te adet ta anong theji adet muni tum henodak lo te adet ta anong the karbiang long ke anong the lagai jok ta chini lo India dang sita Assam dang sita chini karbiang long ke anong junodak po bang ke jok ta chini la athema itu chepe me nang jilang ason do lan la si la son lo la penon G along clause G along pulo to register and investigate all cognizable offences coming to their notice through such complaints or otherwise duly supplying a copy of the first information report to the complainant and where appropriate to apprehend offenders and extend requisite assistance in the prosecution of offenders. Hala FIR kedeng chakali investigate inquiry vek nang jilang lapen hala FIR ako pita FIR police tunda ako FIR ako P2G selam tu yalang litumta ha magistrate long pidam titi magistrate ke DC abang ali judicial magistrate abang aprang hot ke judicial court abit aku ke DC long si pidat mesen titi lo joy ke lo non judicial court do ko pot ilitum sumpik lo ilitum poisa pi unai khoros monangji non ge tungolo beta non au pai ve halan pulis atum magistrate along ki pidam ako pita ilitum komadma ka complain dam laphan ako pija pitunangi usi section 47 clause G along si ke toklo lage alamthe tanalam lo nang non law lam si che than por aya tu me i thurang da thek la la tha man be le lam ning ye re di la ka chini le boy ko pini ke cholong chong di ka li le uji ma thai me ni se ta la son ka li la son ka chini ne po se ke cholong chong di ta ke long le bom lo gar be tu la se ke du ki bom lo athema knowledge is power ho ge ja ka chi sok sang poisa ka churi ye phana jak kong
kachini hello jakong. To create and maintain a feeling of security in the community and as far as possible prevent conflicts and promote amity. Police atawa kamante hampangang bong society ang bong ning ing samjin pen jok van pen ke dolong dia pan police dum kam claim void ni la si police dum kami ie de dia pan ka select le dia pan police dum apok the dur danang ni u ile apok ke pe the nu abinong ke la si apok ke the police dum pan an ke suspect apo ku dalam klan non ke police dum apok the dur da alam itu apok tong ching hor poma dokai tong di plung poma ye mahala dokai kam ka chong hu tong mang apok na bi thue kha a police tong mang apok themna la si Assam government ta duty ke and order ki pilo police tong apok ke pe thinang ni pula ane ialong pulo to provide as first responders all possible help to people in situations arising out of natural or man-made disasters and to provide active assistance to other agencies in relief and rehabilitation measures. Police atumta hala chikli chepi banglo hemrulo Domon hipi wang lo hemru lo la anta police tunda lang donan po la pen halada relief rehabilitation alang li tum mamale ke claim nang ya tum kali sata kape claim toy dia pan ke rap don dia pan ke claim dom pan ke rap don dia pan police dom kam claim nang po la pen to aid individuals who are in danger of physical harm to their person or property and to provide necessary help and afford relief to people in distress situation. Muni dum sum krung lo te, amuni chingkino dak tame, chingkime sen tame, sum krung pan pulo tante, police dum la ke rap dun nangji, langli rap dun de te, chingkino dak poman mani theng tu bob jimene, pat pe theng bob long le de nangji. Yo la son police tum rap do nang po ili tu abang ke itum son do muni da tu ang bo ke rap dun kang tung te po jo ke hai he lo pa ka select lo ke thek the lo amat ko mani ki sum ko lo te amuni ta hoi ko pudun turong ni itum de pona ke kai amuni ke chok che ko se ke polo ko pusi ili tum pudun turong ni Itala sona ba gali ko sipo. Ili tum ke mi itum ba society tum hang yong si ke mi sendi pula kante. Hinoda ka ba sita. Jo na hinoda lo le ko na ke claim puge punang po. Sita rap abang rap dun det nang pu. Police tum ta son tak taksi la rap dun net nang po. Hinoda ka mani to la. Sita la pan rap dun net na pini penge hinona ne lo ko na. Ko bang si police tum punang po. To facilitate orderly movement of people and vehicles labang ke along the talk law and to control and regulate traffic on roads and highways labang ito kachini lo bus vehicle porque bus gari highway kapedam permit hekia pan lage police atum lage claim do nang po do varan lo ching seng tok pape dolong leden nang po Lapen ela bang pulo to collect intelligence relating to matters affecting public peace and all kinds of crimes, including social offences, communalism, extremism, terrorism, and other matters relating to national security and disseminate the same to all concerned agencies. Besides acting as appropriate on it themselves. Hampang bong, rat atumang bong, rong ang bong, town ang bong.
kopi pi ma kahe no gitu drak tong ke jor ma drak ko man pensi ke wan ma hor ko nasi ke jor ma hor ko nasi ke jun barat itima lai hui ka pa vi ke pan police atum claim nang ko lapen lai hui a information lai hui ko nasi la ka plang ma pu chinisi police atum an DC pan thanam nang ko SP pan thanam nang ko lapen rat atum pan sita thanam ko la son pa plang long le den nahi nang rab dong than atum police atum pan usi police dum claim nang ko to take charge as a police officer on duty of all unclaimed property and take action for their safe custody and proposal and disposal in accordance with the procedure prescribed. Boss tu jong si konan ni apa hormu hen koman ni cetit ni pondet konan ni klu long do unante police atum pondet si ha police station pondet nang po bikok nang po amuni depan birtapi nang po nang boss tu dak do lapo cepon nu pura punang po lasi non ke ilitum ke tek long ke lapo hello social responsibilities of the police puta do tulang labange section 48 lo non ne leading ye pon bom la de ding pik pa yo lasi labange mo abatay ka prek leading ye na like social responsibilities of the police. Every police officer shall conduct the copy say social laham along police to be claim nahi mala salam section 48 along the top address lai hui ke ilitum rat atum police atum check claim la ke ilitum rat atum silang donang ko police tum han ferero me chok chelo police tum da bojat thurong titi la po si police atum ka bojat jede dia pan itu lemonang ko police nang ka bojat jede dia pan si deputy commissioner ke dulu this non ke district commissioner pulo police tum bojat jede dia pan lapen ke executive magistrate la si ke dulu la puyo sita non BJP sarkar atum man ke police atum pan aning hang a link ke claim di puama police to man ya semet aja kong pilo non ke DC ga le thuden lo district commissioner pusidu non ke DC non aja kong thang ta be non ke DC bang ke supervise chok nanji lang dun cho nei o me sen lo ne yo pon se lang dun chok ni non bang ke aprang la ko li ne li tum DC ke oi bune pu ko ni tum DC police panda au usin ni tum pu ko ni na ba non ke DC tum pu hai he non ke athema police tum pan pang tang nak la non la bang so lo ka selam pen la BNSS pilone ka selam pen police tum pan pang tang nak la ka pang tang nak ke MP MLA tum da ka hin no kam claim pik amasi police tum men claim rapet titi non bang ke akai no kam bang ke la posi police tum pan pang tang nak la si neli tum ke pulora atum punang po je police station lo hala FIR ki pidam ji ang dengabang along ka preke nang nebaru the FIR ki pidam ji ang dengabang isi fix that nanji la pehandak CCTV dukok nahi CCTV kamera dukok nahi parekor dun et nahi anke police dun ta bojak long le det po non ke CCTV kali kamera la tuli long le non ke dia police dun mangai bang phai ke tuli thulong la tang ha kang thilang su ason bang ke theng hu alam ni tum f firing ka selam le lathi charge ka selam le photo mang tuli dun ware la son police tum da claim amat la si hala karbia tum han ka pe pho bat je phan claim lo la si non bang thi kebra troxi akarbi la pen hadak okhomia ta du la pen boro tum ta du hala tum phan non anta ningkan trox so selo non jail si beng ver lo to man hala police tum photo tuli dun wrong kon lo photo police tum yang si photo tuli dun wrong rera
bang patuli dun ra alang litum police dun la lathi charge ke claim the hala kai akahen no tum phan ke theng dun la pen police hile pen firing pero clock lisita ang song ke akam le claim dun na son te mesen dia pol data police dun ka bojat pen na job non ra bang kep ra troxy amunit ha no gang jail long si dover na koklo alang litum ahem arit uk lak lo non ala bang kep ra troxy tu ayah tu ka pisu da ka edlu da julo la kon la ayah de ke apena na tu mang hadak tu edlu ka upai de lo asumar dum lo por hilong le det lo la pen ahem feel ing hang lak lo rak lak lo la pen along le kheti che klem long le det lo along le anta bon dhok cho pinang et lo che jor nang et no la son si che plang lo la ke police tu ni chok che por lo jangkar soi kia apan pithi lo dak taw na lo ma police tu nep et lo jangkar soi kia pan nep check si garier lo bi et lo sita ako ka pe theng bok ya pan police tu ako jangkar soi kia pan garier lo pen ako pedang paulai tu plot lo ya ili tu la tv mobile phone lo tek lo ni non ta la ke ili tu tek lor lo non la di police tu ta hala sobot pusipu karbi pen Ohomia tu man kapat celang selet dia pan pusipu la ke claim la si la son vi teng ai la lang itu la si ili tu rat atum la bang ke phere re je nangi la claim nangi ili tu ningji hai nangi ili tu la dak allo ting pen la bang so allo ting pen nang tum police tum check claim nangi pura ili tu rat atum pu varat iti nangi non makin ilian sininge chap to kero report pe losar la si non elitum the Assam Police Act labang so around 2007 amin kan kiru ithuoi ba ka penchong tu mi labang so around long section 47 ang deng pi ti kema troxinong etok losong han lo complainant pulo la complaint ki pida matum phan wrong matum da be ba commandant tum da me complaint ki pida matum phan ke complainant si kupon po la si halada inthit et klar et pen si dingdun pe menang ji busi ke tok da la si stame non ma ke kopilo commandant plan mo chora tum jong si dam lo pulo tang te la so FIR dingdun de ne against commandant ba commandant na against aputhak ba son FIR na bidu pulo tang te dingdun de pulo son than de po hala ki duk tiat ki boy da tum alamthe bangke osia tum tame aspirati basi lason claim bom bolotang te a procedure te lason lo osi tum jang si hana long te deng te bolotang te lapen hemujot officer pan si pidam dang po suppose klardak bokajan bolotang te SDPO dolo isia subdivisional lo ka the SDPO ka the district lo make SP lo उसी जो से क्लेम पे एसपी फन कंप्लेंट पिना को एसपी दा क्लेम पे दैट लोता पे आन पर कोर्ट के दाम काम कोड अलोंग सी केस बिलाम देना कोला एसपी फन दा में बा ओसी फन दा में ला 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 मा के दे हाला कोड अलोंग के नांगे एसपी के नांगे कोर्ट के दिनो दा पे आरोन थिंग सी तुम इनसाइड को दा को सी एफआईआर की पिनांग जी आरोन abang ke lahan lo iben polis atum a duty ka check claim nang ji lang lu polotang te na tum akitab awi polotang te internet long tame dam non the Assam Police Act 2007 buber ignon la pen halada section 47 buber no inga da click no tangge da top jir ko la pen mo de methang tame hem long tai si char li long ko ang tum ta confident ko lahan lo akiru pipar pilosar nang ni klardak pen ki pachini pon thega pot ilitum Aron ka chini ne pena pot itum phat nang lang rok ti lalu pasilon ove ki mitum andai tum bori pon pimena po ke chali pon jeba non da putri dan meneng we ni rita kam sapi do posi alang lipan ni si nadak pen apoison card jupon kan tung gala hello non apor ba non awe ba non akai ali tum theglong lo silar pik lo ove barim pe non ove ki mi la so akai lo ke fast pick lo ke bang prat pick lo mobile akai technology akai la sonsi munir tum da kahen no ke claim tum da prat pick chinni do ne la kwang lo no basi non secret killing bu la bang so
athi pida ken pondo appoints lasi jasemet secret killing pulotante pichidam joy la posondo ba dobong lo kedam tan kami lapen apot ki do kedam kai ta mune tum phireju songsi itum ham phang butang lasi la bangso secret killing ben hiniason ile tum chari dam nanji isia bangke itum district administration mate law and order department to pantame pachini nanji la pela tum panta paklem pepina po kiri kita le japan la pe esson bela bangke emet hal ta kacare be nei lasi non nili ta kam sabi non sia jumon po jasemet partiality mate kisung ke po victim atum polotante soarlo tum se ke ong na hokame so pil so tum da ku ipuke sedame soarlo tum han ke lang de ti la posondo lasi Constitution of India long da pulo article 14 equality of law, equal protection of law, and equality before law. Aron atensi lagi pelangong long ada nang po lakai pacing barang po pada son di pidam lasi non nang likupi mat hadamji non secret killing ya non dead lo itu morpung tarapung nili bahawata la poson lo pichilo red po pichilo aklu bi lapen law and order department of the kam jeklep family ingkan pon ingkan trong dam juta thanga report pitekti inde so arlo tum ku son mesi non kichpi jok itum phobom lo setan non anda ni diga chichara matenge lubu yason na pankreve la sonsi ke theglo la sila so ki pankreve ve de dia phan so arlo tum ta kopia ken kam che jona po hi ekpen to choro lo nilining arlo la siwang lo ilitum la APHLC ACC10 IL18 Central Penching Law ilitum la police law police roles and responsibility police itu giklem nanjia kam asai am alang tum chiklem klema tapi alam itu maphans nami ilitum ta kachirok tok kidopen rong asar lapene NGOs sarpi marduan lapen gela youth section atau pen nami cilang ciparju arong setami ciparju si ilitum training la alang itum police atum kopi si alang itum ke claim nang jima ke claim nang dia teng pen alang itum sai je claim kredit la ilitum setami mo pen ilitum kan ikithan pon aki haisar jai kathar sar man peng ke thenai IAS retired officer pen non APHLC president alang ni pen ilitum akan ithan dirlo desi labang so akitap ilitum alang ni setami ilitum akan kitab tu la peneda kenang sot alam kecini japan da Assam Police Act 2007 la pen ilitum la police adung kapate bok hai he kubangge matha nang nilo atema ilitum setami la tumapan correction dunji nilinon kithan pon bithi hepen alam bangge la pulok police station ke than pon pelo pon setami nilitum office long hedi saratum la osi tum stami hedi wangpo la tum nilitum along pen stami la tum tam cholong lok titilo kopia polo tam cholong lok lonte la tum tangka pen la tum la poson chinam idet chibai idet po osi stami dorang joy po la si concerned police station ilitum long police station ke 16 police station dokedi la all Caribbean law east west ba noni so tuti de lo babima la si la tibok het a concerned police station arong ta doji ke la arong a village level SMC level village level NGOs pencheng lo self help group pencheng lo sedame litum party abang ke katnang li kopia party ma kopia dhorong ma la ilitum kato kawis kami ciputot tera ilitum non safety measures kosonsi kacirai kompon hejima labang ilitum training kacipipon akinang sot pusi nilihin tan sedami labang ci share dun iglo pipon ma ilitum lada gender violence gender equality b sopin suarlo tumapan human trafficking women's rights suarlo tum azakong kupima women's issues suarlo tum akisung a problem kupima non along ke
international เป็นเชิงลก central เป็นเชิงลก state เป็นเชิงลกละ mobile phone ลงสตามี how to protect yourself how women and girl children to defend themselves ก็ส่วนสิ safety measures ละอิลิตุ internet ลงกันสตามีดูโลละส่วนนักทักษิ practically อิลิตุมังบางละtebok terai a police atu malong damsi ilitung nalitung akam cheklem nang ji lapen nalitung ke klem nang ji ateng pen nalitung cheklem non ko sot si ilitung han sar nang ithan ma la so teng pen ilitung labang so tok so bang important piklo da si ilitung ani wewang si tame ani wang ithan pos tame important piklo da si ilitung tok so ha part 1 pen non ans tame kilang pon FGL hansi tuning report lo physical and mental education job training ko si tame NGOs to pen si tame job training taki pon thekji la si ilitung laka ko so si how to prevent violence against women and girl children di lakado kawe ilitung ka chirai kom thekji phan ilitung kado kawe si tame ning isipet pen donanji la pen ilitung kido kidam si tame ilitung defense ko so si ilitung techniques ilitung ma ilitung bangke la proper self defense la bang ilitung la dapen sa tami lang pon ibomon la pen ilitung tokso lang pen sa tami ilitung la lang pon bom na la pen tebok terai hem kom hem rai fencing doloma avema la hai sa tami ma koso na mo itum sigama ma parni si hedi saratu rong thiang e lo penang ana amane amunit arta tum dolo la pen sar da saro ilang sa tami bang ini ne bang athom ni rong thiang long nek chek lo ka chong hu dam lo la si non ama ilitum akai itu mak karbi ang bang sa tami karbi pen la inglong akai tu as tami non la drugs ke jotu ponon la amu ke jotu ahor ke juna tu ponon pit pat jo mane arong la puson sin don along non heda lang laki rong thiang long ki la si ilitum along la I have a read di check pen poproy atum ason ta doji sitami lason tum pen sitami ilitum isi I alertness labang ilitum donanji ilitum mentally physically ilitum preparedness ilitum la chik technology la pen ilitum kachingki kachethan la internet along sita social media along sita me ilitum kachingki kachethan la hai bangke ilitum pa komponanji pipon ma ilitum han internet pen sta mo pen hala mo aprang kitam tang ala nogong along pen sta me internet long social media pen ajoinis ta me kakinap check kadulog matisar penang alam dulu. Dason na taxi ilitum aphan kalili kalang lang sa tamin ng lepon tabji. Das ilitum kachire mek kenang sot training kachipi kenang sot lapen ilitum kado kawes tame awareness labang happy din. As along din na sisi APS level si tame women lapen girl children tum kidum kidam chire nanji. Lalo. तो करो पेपर पे लो लसी सी निलिहिन में पेपर डंगा तो कल है नो फर्स्ट ऑफ ऑल केनान सट नाइ कल है नो इलितुम इसी non kiju kita ampunan tame campaign kita lo bulan tame non akai ke mobile phone do air cell phone airport pai tuman ba parents tuman somaron tame chithan konanji konat location ma konat se dami ma tuition se dami ma college se dami ma ana por pwedi ho isi apor chithan ka ke lokote mo kiri dun tame choki po ba pen ki do kita ba ka me thang tame kachirai kom akinan so atima aron long dari pulason hello low health the vigilant to sit up la limitation ag lo top lo aron ke komat si chirok to kabang phu phansi la ke jodi uladang de nangli neli katu kabe isi kachere be lason podet na la puson gang na pu lason setlang na pu e me thang long da responsible dolo am hor dolo lasi itum tepe onji dapat dulang mo sa ili la ke chini ne tum along abang ke chipajir bidun de das gananji la tumanong dun lob lonte tuwar beng pen bang ilitum han pitong idun han send spray pen dong nang apen nan confuse de pone pine the train le dun gari le dun na hok le dam sa me ilitum inuet kidam apot kali especially ilitum no na lob women pen la young girl children tum ilitum kamatha kisung pik apor nang le rock lo asi ilitum lahai kachipa jog jip lonte men ilitum alo phone pithe do pot ilitum ladake
concerned police station a phone number do agency lapen one stop center hala dake sakhi one stop center dak dongka ta doji dak di futa doji labang so one stop center lo hala dak phone number and dak itanji lapen an part sami child helpline di women and girl children tum kepo labang so non nini abrang sa kami child helpline tes kami news long people no kasi phone number bangke kalek at siya kemi atema men nang di lahaya alam sa kami han tek dia pa lapen ini tuman lo ala isita chikonanji ala pepper spray la pila gulmuris sa spray la do labang sa kami chipon si akinang sot ilito atema PC chiplang po la ilito kachirok to bang kinang sot Kero report lo afford lo posi isi kacere me kama kenang son lo itong kacere me kalong si itu majata jo unpo la si ajo ke pang ting dia je pa no no students atung bonon horjang atung sita bari somar so tung sita me ajo pang ting u ediat pen hem kaceli dam pen lo ke chali peme je pan concentrate konan ji athema ke bang jila ngau be pan ke alang itum hen lo foundation ma itum karbi ang long aparman pa ke paklar pan je tum sai selo posi itum la kon pe milang ko asi nona dun thudak question agar ju pon do jo probin terang alali badangkar jupon la sonelo karbiang long kupia posi secret killing dore laso lama puthak than pachini koni jima sar posi langi pan alangli in ben question kar jupon do lasin no secret killing e non delo sar apong dolo aputhum pet apulong ledet amek tokrat amhang rodundut rj ai unidentified pachini ne pin la boson dadu apok tok lut la boson pe thilot nanne apu ichat ake ngechat ari ichat lasona dulu lasi kopia posi lasona ngechatla lapen a responsible ke public tum se responsible to chalu ma made district administration tum ta do lasota masi non nani pancha direct pen lamak solam iba kanji pancha training recon Nili kachini la secret killing karbiang long ke omret walam si la provinterang ke hai ili tumpan arjulo misen alam la kopia posi secret killing ke doma la non secret killing ke do ke son ke ili tum a ot kai no pot karbiang long a ot amuni de tumbang hala aja tumbang plan pik lo hala tung la ke plan pik atung ke theng ke chok atung ta claim ho itung arjulong non robor bagana ke the dim hala tung a guest house do a guest house along munit da tum han ke theng account si hada ke claim tu la ta jok ta chini la si hala theng po an ke hala ke plan atung bang rai dun tip diti Police ta papenet long le det ti lama sala son ke theng ben poisa ta long tu ke plan atom la long ben poisa ta long tu ke theng la ben ga pithi pen pot lama si munni da tum phan ka pithi la ben ke chok ke theng ke isi kang tang bu si ke tin tu lo ing tang pik la ke ya la son si ma tha tu lo kang tang la ajak kong hedi la ok ajak kong thul plut akang tang abang si idum jasemet aman piturong lo idum a ot ka hin no pot la ke ne li ka ma tha ke a ot ka hin no pot la pen muni da kan kang hon tek the pot la pen is son abang ke hala ki thilok ti tia tum ta ma tha pe mi menet ma tha krang non malong Kiti ke do anta la son secret killing ke podun tum an ajha tum ke ake ong ke horjun de ti pusipu horjun po dam po amat lenglong tong po amat konani ke do na didet athai te inun vet tor lun pa komane ka sini ne det amunit a otoriksho long dun rong apa ajuta la son amat kahin no atum la jakong thul plut ke claim ver atum hala ke plan o tum long pen poisa en pen kapithi long pen poisa ke long hala tum
halatum long hodun lok tedi amasi kiti la pen ke re di ke lang rem akam karbiang long ongwer non la pe a ot ka hin no pot la ben la si kitab long ki pudo munitum agyan ke do ite ar nam hempuar nam pan pere det na la manon gi tum mange hempuar nam pan e pere tu thedet lo amasi gyan long hek thedet lo hadahi pu hempuar nam pan ka pere lo gyan ke ching cho na lang pere ne det lo te gyan ke ching ta ching du thek thedet lo itu lasi karbiang long non secret killing ongre lapen hala so apot itum karbiatum pan lapen ing longa ratum pan kapi vir kang tung ke la ke bang akhe tum ke alam du kok la salam ke alam da la si chini nang ji ke alam chini nang ji bang akhe tum ke monus mriti long ta ke to la Shudra tribal tuman ke pithi lot sita chok pithi lot penang tu ning da oi nang ni pan hada ke sok tu kapithi la tuman kapithi ke ning da oi nang ni la tung ke dak ke reng ji Aron api pan ta monus meritia long ke tok do la ke a area na tum a kitab no arjo tu kitab Brahmin kayos tho tu kitab la ke hala daket tok doko la si hala tumating ke itum ing longarat tuman karbia tuman kapiti ke ning oya kame hala tuman ke la puya la si la kapiti ing longarat atumabang kali setahala kece RSS atumabang la pen bongo sena atumabang kapiti akam hala tum klemper dapat mupen nang liu poson aputhak iti neli kokrejar disi ke doon hota son long holo aputhak po apu bang hana nevar pit iti ama abang bang pacini kekkedat iti lapen hala laso hala RSS atum a instructional long dala salam do pithi sita pithi lote asina sap pavidet nangi walam dadak ketok do la si la so kam si klem bom non ilitum karbiang long ta an ge ilitum la solam it kay alam itum chini pe me de ama itum ge karbiatum la pen kuki nagareng mak garo khasi boro dimasa tum an ge ilitum ke Mongolia na kay pina ama hala Mongolian kali tum area na tum bangke arjo tum bangke ilitum hana pivir ya kam mathabo la tum bangke la si hala monus mriti ta non anta pivir vedato no anta pe do bom no palata ba ano kitab anoksano masih pe do ko bangalo masih pe do ko mang tribal tu sudra tum ke latum ke itum bamun atum aking pak arum si donangji badak ukok la si ajaha tum nang putulo tribal tu mapan kali lagi usudra tu mapan cok ulhen setelah tak aku Bhagavad Gita long angding pipli angding so kriget thom along arko angding pipli angding so kriget thom along Bhagavad Gita long Krishna kaningge kalai lo pirthi ke tribe avi wadagi kasana kedu aklasana kedu pulate tribal atum avilo tribal tribe ko avilo ande latum kasalong sido dun nang kok lo lapuyo hala area atum dharma teng pulote tangte Krishna ke kana teng lote lasi itum phan lasi arum nang pedun nangi bivir det tame ko pojo lasi vir det thang alam ta ve det vir det pen thang alam ta ve det ni ba ke plan titi non itum vir det pen thilot pen non thang alam ta ve det karbiang long e do pi khang yang lo pathima itum alam ka pedun ji kor dalong ke dam ji
pulis along ke dam jita itum ajak kong abe itum rat atum bangke ke plan atum na ajak kong gitu itum gitu atum an ke la robor bagan ke kavia tum am segera ke damuni lu non tengi inek tu me alam le tak robor bagan ke do atum an ke hino et ke puno nata la ke ni liama ta robor bagan ke do tema EOS eta sedala ke alam bang ke plan atum an boleh ke plan pen hala hinu mucot atum ba la si la itu mo kidu katum thuke lage itu pulis long da dam hai he dam un yakong da ve advocate kalau gai kita yakong ave court ke dam re kita yakong ave la ko bill ke cholong ka chuhang kita yakong ave itu mo bangke lama si thilot da vir detta pudojot no monoskolita de tribal shop lilo monoskolita langhin asor master alangli ha lang lokso ningkan isi dan ningkan isi prang body alangli pan pithi lon ne imbodet posipun non anta long le lang di long le examri lo ke di examri lalu phodun bat lo ngoriom rong pipi lapen alangli penan ke hai ya pomene ke hai dog bi pulone alang li tum phange police tum theng sob lo pero rulo la to man ke kiwi api adienta ke flock ko an lo kiwi la to phan badal alam mang jut kok lo un an theng lo hobat lo setahala amonoskolita secret killing lo kom lo hala bangen non anta amunit doma mema thangta cheplang be pulis tum tahala kapitia bang phangen non anta nep thik thele ye lai la ani ko pulo non ta la son thai si hala to ko barielo nilo bordoloi la pen bibikson bordoloi banghini tiwa atu kithi arpum ke do thai ke avida ve khara rong sorry tum hana than avida ve apia rialong ta avia ve sendela ta pa thon pe mi ante lage ko pulo secret killing lo la ko pia ba sila ki vi la so secret killing ki vi ke neli ga chinia teng ke kar bi pen lang luatum che chok che theng the pin lang la pot non ka pa che chok ka pa ye theng ra ka pa che lang un e dia phansi lage ke claim lage agents provocateurs atum lo lage claim lage son claim bom lo ha ko projar ta claim neli ta hadak ta thek non long lo la pen non kan biang long ta claim bom lo chu hala di masa pen karpi ka che chok ki cheng ho secret killing hala ta claim di masa otoriksho bang ke thoma phan pithi lot lo aphekanda ulai at musipu manjalo 2003 ani kan lo di lage man 2003 ani kan ani ki puge paper long taklang news long taklang NSCNIM dum se claim bu naga dum se claim wajatan nili tu sini lo naga dum bilo dan na su claim bo dak pia kang lo du manjalo nang claim kli lagi amasi hala sohod nili di masa alidar bohim lang thasa ke hayapan hala jadi ke neiso hosom alidar a presiden apan nili telefon manjing kilo itum karbi pen di masa tu phana pa chok na be thengye pa se claim lo itum chiri masilo ahong lo ni kep tu gen nili tu kapachiri ya kampun dia la ka che plan ke chengke September inquiry dan ke barni 2003 ni kan lapen pachi chok che det lo karbi pen jomang lang tha he ki pugen naga tum se pichi pu ante tirang hem karbia hem attack dam rong pe podo pu de Lamding road October sir kep ajo
Lamthe 28 September si keceng jadi October sir ke baju naga dong si claim boleh naga masih ke tek dong lagi non karbia pan pio ko tek rong keceng mana ni tum sini lo lante karbi pen di masa tum kapaciti kapacelang un nangi po akam de claim lagi kopi bolo kapacelang un nangi kapacelang un nangi po ke claim ke itu di masa pen karbia tu autonomous state hangbok celang pen hangbok la pen aprang hotan baru krisir kebra pokebra pian inkan pokebra hinian inkan pen separate hill state itu hanglo karbia tu dah dak si dulu karhala bang sohut hills district ke photo karbiang mikir hills lo North Kachar Hill district है इसी वेत लो North Kachar and Mikir Hills पुलो पेन हपू के जैंजा Hills लो खासी Hills लो गारो Hills लो लपेन के मिजो Hills लो लुसाई Hills पुलो लातो autonomous hill state जो हांग autonomous पुगाली separate hill state जो हांग लो हांग सुबह चेलांग पेट पेन पॉट इन लोंगारा अन चेलांग पेट पेन पॉट Autonomous Hill State 1969 aningkan long dok lah undet lah apot itu man autonomous nange pikang tum te atum kemat alon non ta asam government alon anta mat alon at kamat atum dolo je la so tribal tum chelang pet le lote Autonomous Hill State johang po long lok hi kapit long le det ke phante la tum pachelang un enai puyo tribal tum bom pachipiti seroi nai macam lang un enai la si non do ko bari along lang lu bang ini pan piti lo non anda polis tu nep nelang ko masih piti ma nep nelang phere nai la so secret killing account lo la anya non ke plangi ke atik ke ko mane akar dia pan nep check po amat poisa un an people la pen chak po moพี่ในตุ้มนางหลังเป็นเมดีปอมาปอยซาปีโปอามาอลังลิพันอัลบาอลังลิพันบาอลังลิตุมพันปัจจิกรองเด็ดตะเทในตุ้มสิกาพิธีปุระปัจจิกรองเด็ดตะเทปัจจิโอ้ยปัจจิกรองเด็ดปออันยังปัจจิกรองเด็ดปออันเกละตุ้มอันเกกิจารีเกละปอยละหมอพี่นังตุ้ม MOS เจ็ดตอกลงปูMOS เจ็ดตอกลงปูang nantum apan poisa ng PO po nantum financial package long ji nantum jong po he hala aprang MOS ka je tok tang du da bang hem mi pik lo garia dorso pik lo bang chena nantum da son ingtum tema po ye la agents provocateurs atum lo ke claim dia bang ke arlo ke do atum arlo ke claim atum arlo ke do manen la gili on kraira karbiang lo a forest arlo ke do atum hanen ni li kuali arlo pen kami claim to ba bidikang lim ni claim to ba halatum ai MOS pa je tok po autonomous ni ke nang ni ko kon ke ni to man border le nang thik pinot border bang thik nang hi la pen development pan le nang pinot financial package nang ji po ye amat ante se financial package nang ji te non constituency aku ke nang tum aku kecil sama aku cipi tu no upaya anje cipi nahi pula te upaya we athima la tum secret killing da kem lo ci krong dun eb lo confess dun eb lo ke di anje alang li tum pilo je plan po so hi cipi dun nang ko le po anje karbiang lo constituency in koira tropong bom kep ke non ta dam eb lo ke di bang ke che tum cerai eb lo non aku kep ta aku cipi tu nang lepo la son ke claim ye pansi non tiwa tu mana piti atit kita non ini thong bong karbi tu mana piti jimeni ciri nai la pen itu marjulong ahok lo ne pilo ne adivasi mana piti pu bukan yang natu adivasi pen karbi tu cecok celang ke non anta la sikapa cecok ye panoi claim atit kita itu mana hala jangkar sorkia kes ke claim det pen aport la pesan la kang chilang so kes claim de report hala arlo pen ke claim joy tum ke claim pen report
Karbi pen kilon je ohomia tu ke celang selet bin lo ke di anke itung karbi atum ke duk tu omchot lo ke di non ke plan det along purikha master akam ta itung cholong ende det lo ke di non ke in samri lo ke di long le det sita jok ta puhai det lo ke di non ke la son tv kia pansi ili tompan la secret killing na claim okay jere na in kado beta Hero report pe sir la secret killing sa aputhak la si klardak kosong se nang plan derma polo tampe third party dolo ko matne latum asai made latum kamat hadam a motive intention abangke kai ta inglong ara latum ambang charwo sai nangpo charwo sai nang charwo sai phan polo tampe ihina la son claim po ihina pithi dam po ihina la claim po atuma duty lo la ke komat kone la ke chini ne delo seta lagi agent provocators musi ada yang kalau alamthe da sar kan kalau nasi lapu son kat pacetlang predesi pan ke tum public unta cerok tok nampu non pada bangke asa kilo before pilo sana ni klardak pen kita pon pon nasi ladak ni di ke pacet ton dia pan rat tum dame chini nang dia bosi jakong tum kacet kerang pon jepan ladak itu BNSS along aprang ke criminal procedure code pulo CRPC pulo non akimi amen lagu plosi Bharatiya Nagarik Suraksha Sanghita pulo CRPC Ladak itu tum section 40 lo internet long lo ida google long lo section 40 long lang nama itu tum long po section 40 long keto itu tum apan Pulis atau mbak kontang korak tiket protection ang biar energi banang pi biar energi tahan. Baki juga tuh melongo cuhang jeng na bang bertahan. Lasila puson aporot kupuson lo itu makisung pada pulut angke. Lasila dak warsai itu mbak kumane cini ne pira bangku kang huda me ba kumane kahen dak kumane tum jongsi panang pasung doko. Ba ili tum amek angden la puson ake no ke kame klam ni kipiti ben cenglo kang hupen cenglok lapen tangka kirung thap kadiman thap pen cenglok la posom ko program te section 40 ateng ni section 40 da Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 non latest lo lake parliament lo ke pass tanglo 2023 anikan asal dak ambana bage itu the criminal procedure code pulo CRPC LRC non la BNSS lo bage pincong kontrol la kontrol section 40 long dak itu ada yang pikir belum itu lah hello arrest by private person and procedure on such arrest procedure pulo number 1 along ipu ke pilo any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non bailable and cognizable offense komande mega thing lo jongsi non bailable bail ipiun a section ma akehen no lason claim that pulo tangte lada cognizable offense mane cognizable offense pulo tangte akethe akahe no ke claim for example cognizable pulo tangte murder ta theklo extortion ta theklo kidnapping ta theklo komane ke hille plan threatening ta theklo lahai la boson ke claim do ko pulo tangte police wangwe ko tame niap dun chego to sidai tum han jakong na pili tada ke to lason hello any private person may arrest or cause to be arrested by any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay peter de pin pen ne pon check no itum jakong but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer honda trogang mo ne deraki loke itum police akan hand over nama ko thana la pada FIR bidam nam ko amen address kado kali ni aku amen kodan mak itu details para record dan ko jail ko thap lu ko lasi lake itu awar sai CRPC ba BNSS pensi tum acak kong na pilo posi tum kan biar ratuan name lapang so acak kong na itu yang lu ko andeng biblik ya batek ben la itu police akan baca hangje ka bang bedet program te la so ahot ke tum police acak kong nong nong Pulis atau mati, rat atau taja kong long lokok, kenyat kandang aja kong kado bagian dari long lokok, lain lo. Nasi lalu tapi isi abang ke lain lo, aprang ke IPC tu lo,
non bangke IPC ala bangke la BNS la bangke BNSS bangla lake la CRPC ala bangke la pen IPC ala bangke BNS bukan lo la si ladak nang namluk lo dan thenglong po section 35 angdeng pi thomke ra polo ladak ke right of private defense usikulo komande abang phan jongsi ke theng ke chok dokok bak kipat hiji pu dokok kulagang ke lata ku itum jakong mong sulok ke podata polis atung ang dia perang tabe itum emet hang abang ba komande abang bang pro han lapon ke klem dokok ke theng ke chok dokok kulagang ke daktar me itum counter long ke sep long dak ke tok soni do movable pate itu ebang pen pon voy una hormu de me thang abang lan lo pa pini hormu ba kan lo pini so nang kang hui do ko lo te hada kacirai ko nje pake itung ta jet heng nung long lo jet heng nung lo ko masih pathi lo nan chi kali seta me thang apan nang kai tek do ko lo pate ili ta me counter nung long pithi lo nan chi ko da tok te lahan lo asi lake ili tum lo teng pen itum phan warsana ni piaten itum check and dona ko lage la si CRPC ba BNSS along bake andeng pikia pa teng pen itum net ing nang nong lo kang ngo so panta kahino da atum phan dame net don check pen honta trok ang bok itum thana po la pen la BNS along bake komande jong sinan phan nang ka nang ha protokol kon te la tame itum chakko la hello itum chini pa nai la pen non apordo lo kosi last kipijut si ini sarpan kajugan tu magala lo non umrangso maten di masau lo aban amena magen not ka hills lo na kimia bake MOS to that mensi la di masau buke di masa malam mensi ir lo la se halada itu karbia tu majority ki do athai umrangso lo la lo lokindon budi lokindon halada kalau make mining pulutan te ladak opini arlong limestone saini lo la so panghang data pi sireta pilote cement cetlaku so limestone ben si cement cetlaku hada ongdung karbi la pena hada kape kapai pundu seta ongdung ke karbi adim si dipuri kusiku hada ki pulo potante upilo ka cetlaku ke hem tharle po pada along le pilak cipi di kanan po hido thai di po kasi o ke pran man takang inolong po kasi ladak lukindon mate umrongso labangso mining ap hada aratum kisum thek tilo pusiku birta arjulom ba birta rang palikon nasi laso puta nanghin ben kupi hada ke cipi jog je pan kupi pi awan sai do langsa neli tu mar ni si het automatic het si damlang ani si deubarni lo Sander ni hadak dam lo lokindong ko dim karbia rong lo halada rong ni rong thok karbi chorche la da di masa rong anta posipu rong ni jar so purun chat di masa tumta halada an la limestone ki phur jipu amar la rong an ye cheterek an non posipu amar cheterek re pu bom lo amar pini ge Assam government tu bang haru sira pocket forest a police adum pon ti hadak du pusipuning be hadak sido ben nak pen gela karpia tu pan di plung po pusip hadak pen ke cheng po ke di plung yi la pen hala haflong benda bang pocket bang du pusipu police hadak ke toy di plung yi po ti ke la ke mu ben ge tanah teng la de volan gorlosa tu ke DS dia munit tum lo hala tum MOS cetok dun et lo hala tum akahin no akam da claim et lo munika pithi akam da claim et lo extortion akam da claim et lo heinous crime do ulo claim lo ne claim lo ne ke sini ne sita heinous crime do hala da MOS lo cetok ne tok on et lo ama hala tum mangenon ke Assam government kopi mange pula lo hala ne kroy dunan po si Assam government ke claim je bangke karbi pen di masa pacelang tu selet pik nang jelang uye ani autonomous state pape hang long le det hang jang nai na pen karbi ang long
aku constituency kep ba kecil tu han aku pasti hot dai nai lapen karbia tu han piduk tu muncul dah lah puya lasi non halada karbia tu man ki plum ya kam si Assam government tu claim lo non lahir non BJP tu lo claim BJP tu lo non ke claim ke lasi BJP tu han si election da pe hai lo ko jo ange rat tu si karbia pan pe plum nang pu ka chi kroi dun lo kente election ho chi kroi dun et lo puya di karbia tu man piduk muncul nang yang pu da chi kroi dun et lo chu MP election ho si lasi non ke plum lo karbia tu man ning ke hanga teng pen ba inglong a rat tu man ning ke hanga teng pen si non karbia tu pan plum po non bangge la lo alang litum karju thulo bangke la mining ke claim clear ko ke mining ke claim la pen la langkit ting akam hydroelectric power kaselam akam pen port inglong a rat atum along le lang pangnum thip ti la ke non dak det kali ha Maharashtra eke koi Madhya Pradesh bekhe ta son claim la sihala medha petkar pu medha patkar pu arlo sopi hek pik apa alang li ke cedan pi bong lo inglong arat tom panada lasi alang li let det le alang li ka cedan along ilitum ta cedan nun thek nang ye pot lo seta ilitum cedan nun thek re ilitum mange compensation long po ko bang si ja seven ani ge hang deti lamasi non tahala dakta ajha dengan ke compensation to endun lu kusipu akit hiatum hala so along lian pota selam lo non dak ilitum le la 4 lane ke claim long le ilitum chini lo arjulong bom lo ha west karbiang long ke do tum da dak apata nan do dun ko pu ha kai lu habit aju kubuzi la le ke kroi me mi alam lo ma sita non la son si do it komane arleng ke thia tum ta pa me ne pui tum te de lo arleng ke thi apenan so da men do dut ko ma ti son lo yu pata ke long ye poisa compensation ke long ye pat no ma sia la lokhin dong long ta poisa ke long ye phan pu ma ajha tu ke poisa chu en no la pe hal da karbi em ta karbi gente karbi phan se pe hai lo ke chu council election ho ilituma candidate APHLC candidate ke pak troxy ke rapove ke long dun karbi tum ta pipe non hala karbi tum ka pe hai em ta non karbi tum pan ki plum ya kam si alang li ta klemon lo mane em pe hala MAC election ho karbi tum ta nang plum non musi vote ta jok dun lo la puya la si non alang li tuma ning ke hangat teng be si non plum po la puya karbi tum man piduk muncot po non anke kasi langun eji ke di masa pen lo karbi tum lo che langun eji de balol gorlo sa de che than lintan di masa pinake la pule seta alang li karbi phan ke langun e kali alang li di masa devalal gorlo sa ta karbi phan ke langun e bang kali seta alang li hala heinous crime por la suhidun der lo mati lama si Assam government ki puat teng si karbi phan ke langun e kam claim nang kok lo langun e kali seta alang li ta inghon alang li ta karbi to man seta kam hon he kam claim nang kok lo no la puye lai la pen karbi tum ta kat ta in tum te mini seta vote bang e jok dun der lo ke kat po pusi la puye la si non alang li tum pan ki plum po pusi arjilong non ke claim nahi kente forest si non reserve forest reserve pusi pudet ji pusi pula karbi arong anke ane dah pen tereng ni seta hala forest allo do ke ji forest dwellers act do ke ji Yeah, some forest. Assam kali forest dwellers act do lage India government sing pinchong 2005 aningkan forest dwellers act hala sorting pen lo te ningkan troxy cap pen ke do akar bi arong aphan ke tere un e lage hala tun ke tere ji kali hala tum patta ta long nang jik pusi pu ada ketam do la pahal sorting pen ke alam ni tum karbi tum hada kan ningkan troxy cap lo ningkan parus gi dulu ha wai song jek sayar ni pen si dulu la tu ke itum karbi tum ke ningkan paru kalilo lagi ningkan suriji hala tu hadak do elo karbi tum la pahal alam ni tum pan
ekiplung ya kam ke un elu Aron na ting ben la sidon iltum Aron na ting ben si chedan nan po che som nan po la pen ke halada Assam government dom han punang po ye nang dum Assam government lo Himanto Biswa Sarman pan punang po nang dum karpi pen di masa kapan citu kapan tadya kam nang klembaret nang nelo karpi itu han lang un everett nang nelo nang apen di masa dum han lang un everett nang nelo lapor nang laso kam klem nang ni ura alang lipan punang po athema non di masa pen karpi citu je thadla te karpi det lagi thi kali di masa ta ko thi lepo di masa dungge a population a phai ta jum thu muchot lang hala tu mangge itu apa lapu ya la si hala tum sum tu muchot le pala tum ta lapu la si hala so along la kapek ka ja ka me klenge bongo sena tu madak dolo na hadak lapu ya bongo sena tu ning tang pik not ka charki तो केरो पेपर पे नोसार लासे पिने वे टॉक शो ऑन 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State 489 episode long na chitong dun important olam thakung tung dugla athema ituma sar banglada mopulo je litum police long stami ilitum lapen court long stami free lahai advocate litum long li pulahai tangka kipinain kadu kawe pulahai long stami DLSA hesa District Legal Service Authority atum penke ilitum aphan lada alada judicial officer pulotangte secretary halada dolo nasi judicial cum secretary DLSA long dolo nasi halada legal assistance free advocate halada kipido sa free advocate kipido nasi mani kidukten ahem ara mane ahem mecho detlo mane ahem langpon detlo lapene disaster management manala landslide puno rape cases sexual harassment domestic violence lakado kawi akisung ki ko arat adum inglong khai to anstami difukor lelia ko halada get adum do dag difukar diang lo dasi halada ilitum dampen ilitum methang documents pipima documents pan card aadhar card di lape account number pipima lahai ilitum halada attachment pidunang po application to nang po lada free advocate and legal assistance di lada kirak lada kilongdo dasi nilihin pen stami kardiang long east west di masaw arat phanan stami ilitum chekhan na pima halada ilitum free advocate la penke la kusomar atong panstami women and girls tong panstami lahay mo pen red cases domestic violence lahay ahin panstami halada easy compensation ki pido dasi application ki tok dam dia pan halada legal counselor do dasi halada dampen itong akirap lang long dam lasi kado ka itom stami lapang so tok solo lang pen tong pe itong chini ipo intel ada ke alam problem nga lahu ha hamrenda du la kurang lo awi munita ada ini ni acha la problem ma ge hala advocate ke itum ning ka hang ting me chongwai long le la la hello problem da kai bang bongko sena advocate nang toy dun rong ti ada bang ge la pu yo an ge itu bana pe rem ya kam nang ke mun tu rong ti non ba ke ka da ka rong ta ka di amunit dolo la ilitum la da di fukor long ta तो पढ़ दो लोगों से पहले हुए लगभग सौ टॉक्स ऑफ 489 लोग होंगे तुम अपॉर्ड दो लोगों से बची के प्लेयर लो नॉन ये तुम कांग टोम तुको लासे आदु का प्रेम तुम चिठान होना दिक्कत सलाम अते नेंगे सीवेट के तुम आरो नलांग के चिठान ओ सिदा तुम नीचे दी होते स्टेप बाय स्टेप तुम चिठान होना जी बिना अपॉर्ड ले तुम चिठान होना पेनेंगे नंकलांग तुम कोटे पेनेंगे तुम अंद में चलेंगे लो नाले तुम पेनेंगे का चिठान नलाम अंदमा उन आंकन शेयर कोनोन लापनी जो वेट ले तुम के चाली उन लापजी पुता कली के थेथिनी वेट आचोरा कलामान दमे नाले तुम चेनोट कोनो ला akenang sonnae awal muan mang ali do kon ko bosini the kon se dum tar le ja pachini kono la pen abarni kimi ani kan samle tom ko ta chetom na ase peneng we nangkalang tuna porti le peneng je tom ana me chuning rilo ane tum share kon tha la pen che than kon tha kachini ni tum je than chot le ki dor ji ko kali nale tum an ta me than kon tha la lo plo tan te tum che tang kon ase peneng we bang te la pan se kan ton lo duk abe nangkalang tum han an ta me ajo ke me kardom